Još otac isto i dok želi, ja rekao, još otac. Otkud je gdje, da? Juneć, onaj mali bitljava. Gdje je ljeva? I se nije? Aha. Uljevo. Vidi ljevotana, vidi, taj se stiš, kreci to, gledat ćete na video kaj. Ja se vam lijep. Počeo mi učiti. Tako ga. Peca, ovo nije. To otvori se poklopac, jel? Ukrivo to ode nešto, jel? Ono od unog. Kako desno ovdje? Ovdje se jedac u njih, nema vjetra dok. Viče u bađo, nema ni šlemena, nema ni grumu. Jeste makar pokvar, ej, Nije ni besmeno. jeste makar zalili čime, vidi puštal crijev. Nije ništa. Ha? A puštal crijev? Da je vas besmeno stavio. Da. A zna se janje ili sinče? Svima i ogare. Kome? Da, nemoj sam mene snimat, tato, sam mene snimati. A jedno ti si radio, ti si... Ti za najjoš ju mahal. Ja sam očelavio, vidio mi je glava opala. Znaš što rekao? Ha? Pomoć. Jes. Hoć, hajde, na Tovarić. Sjedi, a nije mogu Na Tovarić, ono, A čeka, pa gdje ćeš tu šupu? Pa dolbak na... Ispod kući. Ja. No kao... Nema da... Evo ima bar ovaj... Dole, ono sitno, da, kao dečko. Slušaj, da zima. Nije da zima. Nije bilo u kući.